Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwaillahi ta'ala wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'al qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa ustadana wa syekhana wa masyayikha masyayikhina wa man istama'na bisani. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Rohina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuah bin Yahya Atalallahu umrahu fi siyah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahabat kitab An-Nasihuddin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'na bi ulumihi wa madna bi asrarihi wa adalina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafiz lan langgam nasira ala arba'i raka'atin yang atasnya papat rakaat ba'da sholatil isya yang dalam selesai sholat isya fa inna fiha qasdun ikutan dalam arba' rakaat fadlan utai ana utamaan apa keutamaan kasiran kang akeh li qauli alaihi salatu wassalam arba'un utai watang rakaat ba'dal isya kamitslihinna iku kaya padane patang rakaat min lailatul qadri saking wengi lailatul qadar rakaat utai rakaat fil lailatul qadri endang lailatul qadar ta'dilu iku nyanding apa rakaat salasina yang 30 apane alfa rakaatin apane 1000 rakaat fi ghairi annam li'ana lailatul qadar minal layali saing bira-bira wengi wa tawi iki mafhumun iku den paham bil hisab lan hisab min qouli ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahr. Fata'ammal maka angan-angan nasirahu ing al-madhkur wa yurahu lan den makruhaken apalah hadisu omongan wal kalamu lan guneman ba'da sholatil isya dalam selesai sholat fardu isya karatan kelawan makruh syadidan kang banget illa fi khairin kejaba ing dalem kebagusan waswabin lan bener kemudarasati ilmin kaya derasan ilmu amudzakarati utawa iling-ilingan ilmu awin nadhari utawa angen-angen tegese mengkaji fiya ing dalam ilmu wa malan barang asbahan nyerupani apa mazalika ing mengkono kang nyutur min amalil birri saking bira-bira amal bagus wa hafid ala arba'i raka'atin ba'da sholatil isya lan jagalah sholat 4 rakaat setelah melakukan sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu ana sholat sunnah 4 rakaat. Merga fa inna fiha fadlan katsiran. Merga di dalam 4 rakaat tersebut ada keutamaan sing besar. Merga dengan Kanjeng Nabi arba'un ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadri. Adapun 4 rakaat setelah melakukan sholat isya iku seperti halnya sholat pada malam Lailatul Qadar. Wa raka'atu fi Lailatul Qadri ta'dilu salasina alfa raka'atin fi ghairiha minal layal. Adapun setiap rakaatnya maksudnya tegese ketika malam Lailatul Qadar setiap rakaat itu sebanding dengan 30.000 rakaat. Jadi
4 rakaat berarti kan apa ya? 120.000 rakaat ketika pada malam normal. Wa hadza mafhum fil hisab min qaulin al. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Fata'ammalhu wa yuqra'u al-hadis. Maka angen-angeno ngatasi sing wis den tutur ning Arab. Wal kalamu ba'da salatul isya karahatan syadidatan illa fi khairin wasabin. Adapun bicara setelah melakukan salat isya iku makruh banget kecuali berbicara soal kebagusan, soal kebenaran. Contoh kayak deres ilmu utawa mudzakarah ilmu utawa mengkaji ilmu dan sing serupa lah pokok amal-amal bagus setelah sholat isya. Terus wa amma qiyamul lail wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyya bi ulumi wa maddana bi asrari wa 'ada 'alaina min barakati fid darin amin. Walladzi la perkara yuftiru kang Walladzi dari perkara yuftiru kang batalna apa bihi lawan alladzi sab'as shaim wong sing poso asyratu asya'i ku ana 10 berapa suci ahadua dan salajine salah satu asyratu asya wasani alang kakang indone asyratu asya iku ma perkara wasala kang temeka apa ma'an ten lan semaja ilal jaufi marang organ dalam al-munfatihi kang terbuka. Adapun perkara yang mana orang berpuasa itu bisa batal ada 10. Yang pertama, perkara kedua, mawa sholam dan ilal juz. Suatu barang yang masuk atau keluar dari organ dalam sing terbuka, sing mbah sing terbuka, mbah sing ora terbuka. Terus yang ketiga, wasalih sing ketiga al-hubnatu iku suntek fiat hadis Nabi lainnya yang dalam salah jine dalam norma. Terus perkara selanjutnya yang bisa membatalkan seorang puasa. Yang ketiga yaitu suntik dari salah satu lubang. Mbah dilewati lubang Arab atau lubang gurih. Iku membatalkan puasa. Terus yang keempat al-qai'u iku muntah amdan lan sengaja fa illam yata'ammad lam yaqtul shaumuhu. Yang keempat membatalkan puasa yaitu muntah secara disengaja. Contohnya muntah di ogrok-ogrok tenggorokan sampai muntah. Iku dadekno batal puasane. Tapi nek ora sengaja ora muntah dhewe lam yaqtul shaumuhu, maka puasanya orang tersebut tidak batal. Terus al-khamis al-wad'u amdan fil farji. Sing kelima membatalkan puasa yaitu berhubungan suami istri secara sengaja. Lan lali pripun fala
fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasan. Maka seorang sing puasa kok lali terus melakukan hubungan kumpul bojone, maka itu tidak membatalkan puasa. Wasadis al-inzalu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.